Kua tata kapi ngā tatau o te whare whakaora orongo Ātea, no te mea kua mutu rā te tautoko a Pūtea a ngā uepu hauara i Aia. I haere ake a Mikey Sherman ki rongo Ātea i te rangi nei. E noho tāhanga na ngā whare o rongo Ātea i tēnei rā, kaore pea e roa ka pēnei te āhua mo ake tonu atu. No te marama o Pepiri i tēnei tau I poroa ngā pūtea a ngā poari hauora o Taranaki me ngā moana ki a rongo Ātea o norau 50 mano tāra te wāriu. Hei tērā marama ka mutu hoki te tautoko a te poari hauora o te tai rāwhiti I a rātau. O te tino raru e whakawhāiti nei te pūtea o ngā hauora, ngā hauora katoa. Koinei te ara te budget, the recession, etahi o ngā kōrero. The reality is that if we don't get to keep this open, our young people will be left to either in youth justice or jails, death or institutions. He kaupapa whakaora Māori a rongo Ātea I te hunga rangatahi e pāngi ana e ngā mate taru kino, te kaumārua ngā tāngata ka noho ki konei I a te kauwiki, mo te nuinga he tīmatanga hou, he tirohanga hou, te whiwhinga. Mā rātou hei āwhina nei rātou me mutu nā mahi o rātou, nā mahi tūkino, nā mahi waipiro taru kino rānei. Nō reira, kei te whawhai rātau ki te kimi pūtea, a kua whakatakotoria tēnei kaupapa ki te rōpū ngā pūrei, he hononga o ngā uepu Māori e mahi ana I roto I ngā take o rangahinengaro, ka hungātanga hoki. You take us out of the equation, we're only left with 2, and there's so many young people that are needing our services that I don't know what's going to happen to them. Jails is the likely outcome for a lot of our young people if they don't seek out to in a place like Rongo Ātea. Kua tono āwhina a rongo Ātea I te kāwanatanga, ngā minita whakapakari a iwi me ngā rūnanga Māori hoki. He oi I tēnei wā he tatari noa te mahi, I roto I te tūmanako. Mikey Sherman, Te Karere.